Pardon, ini nili media literacy aphuthak si thanji media literacy episode 1 lasi nili si serious ason si pi athelake dinglen lasi media literacy pudanglo polongte ke media phuthak achini lasi media polongte isi rim pamete mesen rim pamete heno lasi non social media ke isi platform lo media long non akai long ka thang club nai isa medium pen isi bang ke la song bong pen YouTube lo Facebook lo Instagram lo la X lo la son athak si penang dola ka thang nai ang bong ke la lo la si la hai rim thek pa mi pulo te mesen rim thek pa mi mete heno laki isi no pak le abeti hek angkuya nata asodo dan aso nata asodo la pupu da reset la sonang tha o thek pami pulote la ari chikip ari bihek abe bihek thihek la se la ke o pami lo pata yata toar pano babi ta me pan me lo thengpi ta me aso sage thume lo ba age theno pak pata ke thengpi ke the da thume lo aro da teng me lo song thaksi ok chong than me lo do pik lo seta rim pame belake pupu ta aso lo jero ak pen lake ahem phowe social media boson lo lake no pak boson lo resim lo hile pun no pak pun no social media pun no laka ahem phowe komama kirim lain lo seili tum social media bang rim thek pamini lasila solong social media pola tesi media lo lasila soka chiniya pan ilitum media literacy laso iti aphuthak sinili thanpo lasi ke chengsi lando ilitum anutinta media literate po bandone media educated pane kalista media literate lasi lahan lo athi pirthia thak pache thangplup a second ang bong a minute ang bong a second ang bong pache thangplup unke social media hano lasi laso long jong sili tum rim pami me polonte lake akimita dul okay hinuta do kumami phan ki mesen aphuthak lam ki mi kethan mate ko pini achievement mate pini ka pachini nei munita pachingrom nei mesen puno akimi lang damno pote lagi mesen po sita ka hino mani phanong no ke jo hamani morphing pen ba deep fake pen la son salam pen kita alom su ke muni ke manghu po sa ka hinuta do lasi lahan lo lasi isi bang nili ke chengsi la so long la hello ke thani media literate po long pang elitum social media long don anutin se ke post elitum chichini nei bo phit sita elitum anutin da journalist lo nona kai ke reporter lo elitum ta kupia phanse nili ki pudam lo athe anutin ta mobile along ke anutin long ta arideng long ta mobile ke dore lasi nona kai ke la mobile pensi kapachithang lo la hello lasi nangli ilitum ba nangli tum na hongoi ke theglong kopini accident tang ho mani misen lo mani achievement ba ko mami kisung gidu kisung mani kachohang ji mani kerap kachohang mani kerap pipidun ji jo ba achievement puno la ajat puno sita ilitum pachithang ilitum long rong puno town puno hemisi long puno kopini isi social program dolo ba pinilo tika pachithang ilitum chipos lasi lake ilitum da reporter punilipo athike ilitum reporting gi piloke public phana pachithang public hong kamalong pachithang pulote lake lahelo media lo lake lata isi reporting lo lata journalist ba reporter tum ki report dam le la news puchat ili tum ki pi the news lo la every individual la the news lo la si non ke nili pudami po bangke kapachini kang tung la lo individual penomata non bangke isi kenilo reporter po antin me thang chichi ni sita la si nona kai ke individual pot la si citizen ili tum ke citizen
India citizen, Assam citizen, Karbi Anglong citizen po no, isi citizen lo. Lasi la solong lasi citizen journalism po. No na kimi a term lo. Lasi lake anutin dalo. Ili tum cici ni pusita kalang lo. La solong lasi mobile pen lo, ili tuma reporting, ili tuma platform ke lai lo. Medium ke mobile citizen journalism along a medium ke mobile hello. Lasi mobile journalism bote ke pulo. Lasi non mass communication ka charli long ta recently mobile journalism mang ke syllabus long include lo. Lasi lahen lo, lasi ili tum laso puthak lahen lo. Kachini nangji bang ke. Lasi ili tum lasi methang anutin ta reporter boleh cemathas lo nang ili tum. Athe ili tum anutin ta pini mesen henoda ining duk meme ining arong meme ining room dun meme ining run dun meme lahai hormut ili tum paklang de. Ili tum no hong ba ili tum methang bang phale pele methang kopi mah la sobang ili tu information ke chipi ke share kapacitang lahen lo ili tum reporting gi pilo lasi ili tum no lom lang lo portal lakai long lasi portal lakai long bulon te portal news portal do lo pharu ni ta social channel lo kar biang lo lasi halatum da dilo lasi non bak amens ke cheprek chal komami ke news CX news pupo ba X Times pupo ba binigay XYZ daily pupo laso na miyan si po. Sebab ko iltim individual lang po suppose karbiang bong long che thang nai long kiteron ba sa piteron pi mate laso nang taxi karbiang men na son dopik po. Halalo sita amen jal go che preke. Sa function ki si velo ilito. Lasi la solong bang ili tu ma difference jingi dam nangji la non social media tu a platform che selam lo anutin ta YouTube channel Facebook long channel che selam lo isi a channel amen irpo kipi ke news so dak se ili tum ta methang amen pele chipi ta kipi ke news na se ke kachipre ke belu amen polo what is there in the name so nang taxi amen cholo lagi amen news pu ir aja ke news iri la sidak lango ili tu ma difference la si la hello a difference ko pi ma ke si ni li ke thegam long ili na velo amen cholo ke chapre la si la so media literacy ni li la pini media pu thaka pachini kang tung lan lo athi li tum non media la si pachetak te prang pachetang te prang ili tum lang pamina la study pamina la si la ke press ethics po sige pulo ba journalism ethics po sige pulo ka prince aron atang lo la si la so aron atang along ka chini ye pha ili tum ka do ka beta ka chini ye pha la ke journalism tum ke sorry journalist tum ke follow back nang po reporter tum ke follow back nang po la so long si ili tum ta ite tum rat la si non ni limo pen puelo citizen journalism era mate citizen journalism akailo nang ke lasi laso long ilitum kepo saprang ilitum chelang pamina la manilong comment ke tokdun punoy opinion news ka paklang ji punoy lasi data bang ilitum lang pamina la laso aphuthak laso pen abad laso pen athak ke komami laso news paklang elo paklang telang balaso news ke fake bala ke real laso hormu bang ilitum lang pamini lagi press ethics along siya dolo kasi press ethics polo lagi arona tang lo lagi ilitum anu tinda chini nei lagi journalist mate reporter atum lagi chini shot nei gali lasi lagi press council of india PCI lagi journalist tong phan ke lang charidu na tum lasi laso bang ilitum anu tin si tami mobile ke doreblo lasi press council of india pusars ignore hola dak damoy journalist ut doi hada hala hello journalism ethics la hello ron sala solong get tok dolo kapaklang aprang ko PC ke arula moka ke follow ni PPC ning chibi ni koson si paklang mi koson si paklang no ladak tok et lo hala dak tek long lo pote ilitum aron na tang da chini et lo si
lahen lo ilitum bang aphan sor sa dunji puno ro dunji puno ba pacetak pi puno la so bang ilitum affect bang a certain pa me nai la lang pa me nai patini nai kali pulo te lage ilitum akhaya phan ilitum ke ne taka ching thur wa khai kali la klem pa me pulo te la so a platform ba ilitum bidi sore che pa choi me lo che pa re me lo la so thaksi hinu pulo te la ka hinu to bang po ke interpretation po mandela so lam ke lar po ke ro mo te ka chen ka ching dat si so karbia tu masar lam te asong si po pi ma da ka cheman ka cheplang ha ka chetak dam so dak dam bom bat bom teng chet bar chet pulam ke pu song thaksi lage bat chet po hu ki ro dam dim ke ki thu tan po pulo nang khai ang bong achar bo jo la hai pen dang lok la si ilitum la si chelang pa mini la si social media facebook hai long ilitum ke post lo pulon te a caption do nei ko pia pot ko son ma tok do nei a headline pulo caption pulo la do nei video le paklang se ko pia pot comment tu ko son tok nei kali di mundi to manghu prong po la si la so media literacy po bangala no ilitum media literate po do nei la si la so media po thakali tum chini pa me pulo te ilitum ma ban kisung do la si la hello neli pini episode 1 na long ke la si neli series se dami si siang deng dami pini ke cheng si ke la hello la si lan than na si pini ni lam te rek lo